Токсайнан жет утута жен күннете сайда турар динар. Дамакомплект боллана бу хавстаңарды келле жен эппеппин. Ростоттон бар, әрәре боллана хем бир сайды бара турар жен дихун бару. Тоғы жетер бу супер брус жен тереттетін бу мас атылған сағылан бара, бүтеген кене боллана дамакомплекттері оғырар. Онаттан бу бәдергер офис туттаралар бейға. Материалдар бәдерін кені бей олғанаттан тұтудың оғырын бері болады. Онаттан бұл выпускатын шей бадық үлі парсын көддір өкпет, қайдақ барарын. Онаттан тұқырын қайдақ бұл дамакомплегінен онаттан арағынай вариантлар бағалар инеттен. Қайдақ оғылара туға онаттан бұл выпуск ұстататын. Шей бадық чай көрөктен сеп. Адыралары бейт дамакомплекттер кәлі бет. Кәлін көрінер банда. Үстіге бейнеге бандық кетері қаптайын болар. Бұны бастан бандық түйелер. Онтан иккеге өйілдер баттатыйда. Бұл анна нюанстар да бет. Аны барды көндіріп бет. Бұл кәлін көрінер ба. Бұл стықтары арай ұғым болалары бандық. Оны хыстан надо олар түйреттер. Оны әлбәнер барда факт. Біле станоктара запасым оңырыр еді. По проекту бардың блоқа надо. По Винсан. Бардығы пролақ, оны бұла отатта. Илен еп. Олен әлбақ кейін ады бет. Тұтуға осына. Өсі февральға оғылығы да комплект. Олен болағына арай хорықтар ұсырықтар айын үшіден қалды. Олен үксін біремет деген Хами биремете тоққа барар, сортировка барар. Оны бартын сағалыққа надо, оны білген тоқ олаттырға лектіра, производство олаттыра. Оны төчетік сағалан аян барымы таңғы тұтын дейға шей бұлла. Оны бұл барта под утепление балбатыр болды. Мұнда қара моста олар. Анды бәрі бір шоткалар, ватти грузин, здесь пан соколь, ат соколь. Как по стандарту барда. Қайттың көрдігіне білейін. Бақтың бұл лук. Бұл мен хоға болады, да? Хоқ, бұл енеге сұрақтар. Бұл самодельный. Қача доллар күттан бұра бұл? Бұл андық. Гыттан, да? В. В22, В. В, Д, Е. Проекты ділемері бұл. Венса номер 2 дед. Бұл же 2 венеге. Барта сұрақтарда бұл А22, А21, А23. Бұлар барта мантат бұл оқытын дады. Бүтінне қатар өт. Шумаға. Onun bir ülehetler kalemler mağaram verdikleri. Обычно по венцам гаят по пашкам де. Ол бастыйки сөз эргир. Қазір пашка, bir пашка атар. Клиенге мен нор блоктактыр. Стройлерон офис tutulahlar, ulu stroylar kalian tutahlarlar. Tukar bu be mas putna tutahlarlar. Kere kudutun master but normalnya еще эрие бар батактар дек коюп бу бартын ажалар бу нөмөдөрүнөн көрдүү ажалар бу бартымандык бул уну бартын тала ажалар жайта кудук дек коюп онна кас күнөйлө вот Арсений наш работает у нас в Иркутске, он приехал. Комментарий. Пара слов. Чакай, Арсений. Сколько дней сделали? Недели полторы, наверное, большой домокомплект. Сколько на сколько? Я не помню, Вань. Это было 10 в феврале на месяце. 13-то? Да, 10 на 12, по-моему, 12 метров. Bu barta oğlan takarap tuğdan bıhıl bat kaya bat. Просто ulan lev tuta hayat. Onun şuraya bugün sonuna hatar bulu. Kuba vallahi çoğun bir tığınca bular. O ta köre kudu bu bartın hajalar. Biri mak bartın je
Hağla, kaspiddi bu. Tuğtarın bolağına buluqtaqtar. Hıpparaların. Bolanlar mınlıktan yerler ol. Olaktır üze anın tanlıktar. Tuhiti gündük bolar böyle de. Onun üçüge çepçiki. Ona barta profili rüydanan, bıhıllan. Böyle kötü gadan çepçiki bu. Liye bu. Onun üçüge. Asasты. Уоттурлатнер асастааваттыр яата. По шети хаты удедда. По барнан я. Мелкая гыдакыр бывыз. Овашты. Мелкая болукта. Онна туами ари кубиками ачыктааттыр болуптар. Мастаганнар. Свинина мелкими кубиками приправа для плова. Обычно хайылар. Лугун жарламам, лугун барам бери. Ол ары тегер бахаралар. Şey boğtaq. Ya, tốt. Roğuk duylandı. Ata asostunağın. Evet dəhine. Onda bu sortirovkata жесткая бит. Каракаралан бастыгы венестан холор. Беске индылы пачками алтырын тутуqa бит. Ден токуйдат. Бес пачка geldi холор бастыкес үз төрдүс бес бар. Битте аны туттун онтана isse пачка geldi. Ондар гынахна улла. Манды каллана пахайдалах. Кып-кырыш астакка хатан сортировкаламакым була. Daha bak su tankta. Так, мында приправаны да бир бит. Туса бит. Чеснок барды да. Хаяс бинда. Олда. Ратты. Ва. Так, атан супер брустар быт офистера. Манна курдук болан турар. Бехата манна где-то неделя работы бар да. Тан бу домокомплегерде оңголуу болан сортировка биреме бата бар да. Та мен маннык плюстарын, онна минустарын маннык шөй баты кепсем хап. Хем бир тахас биддики яка олоннук шөй болоje. Так, из минусов домокомплега ариерде оңголуу болан бехека манна сортировкалан агалар бытыгар Дәрбі бұқылла албыд. Ол аннанырға бәбірі барар. А так, тоқпыт офисный помещение от бәті олағына әме квадратурата олғанмай олады. 15 тағын онына. Оннаттан офис болан кабинеттарда, хостарда, олеген капитальный стенелерін ұнырғар бұқтар. Ұнырғар ба деталь бар. Олеген онна көддерге қайырға біреме барар. Бітті. Из минусов тек қада. Из минусов ол. Оннаттан плюстара, допустим, бу 15 тағаны оннақ объегі. Bir күні егер, допустим, бу же домокомплегі әрі қомыярға bir күні егер 4 кихи бу хәттер гире спокойно барар. Хәттер гире спокойно барар, олегенаттан быстрата возведение деқада из плюсов ол бар. Оннаттан күргенлік тұтаған улахан кихи оннуға елақ туға хоқ, туға тек. Ғарқаттары көрсебет. Күш надо категорилерге хайырга. Оннаттан главное еще и проект надо уладе. Детальгын булагар хайыргар. Сәп, онны курдук. Ехетже барыққа. Так, мен боллаты бұл тоққа тұрауын. Веранда тұрауын.
Манна веранда олар, икки входной аннардах, ол онна манна хэп. Онан киребет хеджа. Так, бу билген мен кама хаджар сирен боллагана арка олар улахан. Бу түтеме арка хэп. Бу оллаганатан мана детально билбеппин, хадда кос конкретно тух боларын. А так бу самый рабочий зона, оннан бу заказчиктары көрсөр хир болуктагы мен хана бар хэп. Оннан ол санузел өтеден билебин. Хэп, оннан бу кабинеттар. Анрат түгереме кабинет. Манна билген сүрбәһес әргиринен боллагына бейха балкалар бу түйектактар. 19 сүрбәһес әргиринен хэп. Бу түтүгер. Ол түтүгер. Оннан ол инники битигер второй свет бар болар. Ол енді дальше таққатыр олтонна. Отон обычный профилированный брус курдук болады, домокомплект, но отон пастарын барда жебелем болалар барда. Там анна әрпине минимум туттаған. Тоғашы туттуақын нағаны деп бар. Атак бұл әрді оңыраларғар арай білет оқ. Детальларын кырдык маннык тоқтабыттар. Қаннара бұл паға кырдык оғын. Оны бұғын беректен алды ген моментнат балаларда. Сөп, оннаттан профилированный брус курдук. Экошелтер, үктен отан аккумуляторный барда. Олеген удобство оллади. Инструментен проводтақ соға деваққан. Да, конечно, бар проводтақ тоқпыт. Дополнительно оллади. Били скорость эверге. Что-то пока не курдук. Дара, оладара диттере. Bir ergirge где-то бехентен такка штука барар. Хап, ола битер. Ну, bir пашкаттан такка барар манна. Манна бехен штука болукта. Ага, бехен штука. Пружинный бәді барар. Супер брус отан пиломатериал бевадат алыр. Боллан отан үс базаларыттан биддестерегер бехе бару болады. Офистері бұл мархаға тұтылы тұрар. Оны тағынан ота бұл пиломатериаллары меманына болынай. Бәстәққа бар, оннаныра греске бар хэп. Үс базалақтар, оннаттан мархаға производстволары ме үске үлілі тұрар болады. Онан производстволарын керен көре құп білген. Кеннер болағына брус профилировайдан берілілер, домокомплект оғаралар, оны тағынан оттан шпунтованнай доска оғаралар, оннаттан планкені ме оғаралар хэп. Оннан кылгастыкеме парады білген керен көпсетек бет. Апилка бәті табарыстар. Бор босқа кәленгет бонтан апилка алан бары қадын әп. Кемемет надер болағына. Планкенлера бұғыталдар. Планкен доскалара. Атан норокка аттанарынан планкен нем болар болады. Финский фасад енгелдерді. Арағынай аттағап. Шөй байдық бұл кен ардақ досканы потолок кутугар, дегет обшивкатыгар. Сразу заказ тегет, оннаты білім строганай пастақ мағылан тұттарғытыгар күрден тоқ болла, табығыстақ болла. Брустарын бартын манна әджа профилируйдулар, онна манан аньян тағаралар болла. Маннатын производствоға күстәғыт өлі пока обеттері әп, өттен ұғылары бұл, шөй байдық. Обеттер куғаннай местен оңыстан месметтер. Домокомплект. Бұл оңғылладалар. Үпірас, білем, брустырды. Пастыры. Миллиметраж бұғы болады. Гантан чуғастан көндірдіққа. Аллах, аныры шөйді. Что, где Арсений? Кто будет рассказывать? Брустарына алалар, манан кирді, оннаттан профилировайдынан или домокомплект оңғылын сразу нұраттынан тақса тұрар болады. Бұттыдынан ме төттірі тағаралар болақ. Манан көрдік қытан бұл профилированный брустар аталғар де. Что, рассказывать будешь? Я рассказываю.
Арсений у нас, ну не у нас, конечно, Супербрус, специалист по производству пиломатериалов, да? Да, Чуть-чуть надо домокомплектами конкретно занимаюсь производством. То есть профилируют брус, получается, отдают мне проект на дом, конкретный заказ. И мы по этому проекту делаем детали, зарезаем чашки на станке. Вот, цех наш. Давай зайдем в этот сот и посмотрим, да? Там, Да, конечно. что как делают. Погрузчик выйдет. Погрузчик. Да. Большой, наверное. Да. Так, вот здесь в цеху, то есть запиливаем детали конкретно на домокомплекты. С этой стороны у нас профиль, то есть отсюда подаем брус, через с этой станок стороны проходим, да. Чисто профилирование, да? Профилирование, да, то есть проходит через станок, и профилированный брус уже с той стороны мы подаем на чешкорез. Получается, брус у нас профилируется, потом отсюда вот на этот станок. Да, сразу отсюда подаем на станок, и здесь уже вот по проекту делаем детали в размер. Чашки зарезаем, и все. Ну, вот конкретно здесь торцовочный узел, а здесь уже зарезаем сами чаши. И все, вот в таком виде уже детали упаковываем и отправляем на объект. А это что на торцовочном? Торцовка, то есть это здесь пилим в размер деталь, отпиливаем по размеру. А И, как часто вот этот меняется? ну, периодически точим так, ну, по мере, как бы, затупилось, уже смотрим, что тяжело идет, тогда точим. Ну, и здесь то же самое, то есть ножи, по ощущениям, как бы. Какой нет? Я, честно, не знаю, я этим не Ну, занимаюсь. примерно. Вообще даже не могу сказать. Я в игре. Так, горох илдерге буруспут биле халгаһына валлаана тухор бапу пулла. Ровно прямой биле станок буспута кавискане валладе. Олехен пут мама папа гор бапут олехен маннык эрбен баран фанераннан улан соедини гына хәвит. Билен көдөрөм. Этиннер бәдим. Маннык лот. Онна фанераннан маннык. Бу холбура халгаһын манан калем битте. Манылан манныклан сайым бейт. Я. Битте усилинна кене колбаан калла. Ханна да бар бат. А? Манна нигат пихараула. Ханна нер. Манна. Манна да. 16 Я у бапыта такая. тиер да. Кир бу. Отого бу манан кирен баран манны гуртала апышты. Отого бу манта манны гуртала яка. Баня, погрузчик темаладым мне. Пока битті. Bir sılanlara tiyarıtan bu kendimler turar bu banyalar super ofislerin bir tutan bir ripet. Ona da bilgin şey batık dagan sağ ostan ihin kötürübet de. Sa hirang kalot ko yung ihin.
террасатын көрдүрүк када. Бу эрге сваяларга мына тутулган тагыста. Олен аты үрдүк остурат. Оннотон террасататын кең да кең эме. Манна келеңге татан мантан тураңыт материалгатын көрөн бараңыт татан киреңге тактараңыт. Ше бады гылам бар кытын сеп. Да баня. Cara hidup Офис проектын кырды кесеге када. Кайда олутай, онотон эрге свая бу тутан тардыбыт не када. Әдеттен бұл мында әдге свайлы баллы деді. По факту уже мәриден баран ол свайы разметтен оттолкнулись куллады. 10-15. Тон черновой пол, манна теплый пол хох. То простые манна бартын көддүрдүт хэ. Вообще нырык машинда остов кетти. Онотон жаңга хергега манна келен жиңатын актарын көрөк кытын сеп, лама комплект материал гытын эме актарын көрөк кытын сеп. Все для людей условия орталар манна. Келен көрөгүтүгөр астык. Онотон бии бу бебит Үлебит темеге бу бигенеме. Онно бу даштан бу оттарын көстөрөйм бу мебелдерин, роботтарын кадахатын. Вообще уют якада. Оннотон шөдү көдөрөт да. Токос барын кайдагыр. Практически антон бүтен туры. Бұл білген красота, озеленение утталықтақ бұд, бәғал бұд бұд. Бұл мана перегородка туран болықтақ, пока бы временное решение құдық тұра. Что бы конечно камам баруна? Бұл манан кабинеттен ба, бухгалтерия олары? Бу хам ятам бу отдел продаж якада тух болар булады. Оны материал гытын шөддик сотнан береттер. Да булат. Бұл пос бұл манда нашуны болла кирен манда проекты. Манда кейіндақмен не беспокоит құдық болады. Бу умна мистер мусадаты касыды. Бұл білеген екке оған бұл. Екке оған не? Антон Итезау 3 таха метрі. Антон бұл следующее имея на будущее день проекты сметовые волотов гаме. Кабинет бар, такой. Онда вот он 3D принтер дахпыт. Почти гордайды. Осайнан тоқти. Условия орталар мұннатын. Әхеға бағағын арынады егітті. Onun bağlar nadı vakti değil. Olik kimlerin bağlar проектировщик сметчик надо. Este de nadı da. Надо. Там bu туалет бар. Tuvalet. Bu tuğun sistema отопления метом я урпут bunlar. Все рабочий. Şey bu. Burada şöyle küleli. Mana harvakta kıştı hokta. Kuduk. Ол кэнне bu manna уже bu Айталина Александровна хо. Манна хага мебель коллектах пока колелик. Она туш помесана жилах. Bu уже обеденная зона. Конечно, манна ведь буквально через час все тут сядем, пообедаем. Кухня, он Антон был уже переговорный. Мунья хам это манна. Мозгой штурм болар хере да. Муньяктан хаян булам. Материалларын эме көрөнөр олдар маннык. Ана равный тендиктерине. Әдеттен так было и задумано, деген. Там білем анда кондиционер тұрырық тақты. Улахан түндік болан красота кынан баран. Так, доскабы да гаябы деп етті, енері күндікті. Монтажы костер болар. Уже костелар. Допустим, 15-10 ағыстақын білген визбүтке. Әші халқы үйәе тоқма. Комната отдыха. Комната отдыха. Тие бар да. Кенде телевизор тұрықта, лойка. Тұйыққа әптері күндікті. Мощный де. Алақ. Тоқ мозговой штурм кәне кея қойып қалаққан онда.
Хытаран баран отвендылык. Уфендылык капти күдүктө. То только обустроились чаха. Буквально ый болар бала. О, хай балалига. Киядин мана метуспа бәте вайп чаха. Вот район холбан гая. Кыһынан тон хаан бипти халас этеманна. Şu ya отопление запустим бутыгенне. Оны тахынан таманна общага ино холунна же. Тоше таманна үлеттерге нырышы условия никада. Мантан isse склад isse шүдүк Тон икуска эңер эбебет хамнау же. Ончы күнен уже Этенге аха дене. Жанан тон байдан наха мел хамакто. Же этенге Биятын электик кире. Рус теттени көтөрө. Үлләһәбит нар оннуттан тохтик кабы. Кинерге метон сетигини үлдүк типчалары бар буллажы. Оннуттан ки эренер эме компанията Супербрус один кереңелтен материал гытын ахтарын көрөрү, нама комплект гытын. Оны күдүк. Мадина тага материал калыга кереңет иле харакатына көрөк көтөсөп. Моннуттан ки досты терапатты. Кирен көрөк да Конечно, допустим, дисторт yine ламбалыкта кире көрөн баран алды. Сөпсәһәрләр дә вакыты дит. Том билим брата үддән ба, допустим, Рот Петровского алар дәкътне җаннат оська теләм ба монда калам баран хаячылы. Билим тут все на одном месте ладно. Анан еще Тон билеттерге нан общага сетmiş. Металл каркас, там бу теплый крайдер метаганалык када. Теплый крайдер материалларынан сендиш панелинен. Хас местеле общага дейм бу. это хоспат Это гости. рассчитан Хас видео оста. о икили рассчитан пока так. Ну, билим месте пока бах болан биддики би хосколор. Том билетгет кудук билген эти иркутскайттан ең специалисттары аңыттан хаджабыт. Ол олар манна үдүттен аларын өлелдер. Тох, вахтавый методтен әтеккәпті или? Антонукта де хаттулар. Онна килет, да? Ага, Нормально, да. нормально. Арсений, как дела? Обедаете, да? Благоустройство ворота, да? Ага, бу постирочный хосполар. Вообще. Переготовка пока бителик. Бу манан сан узел. Четко. Душевой дун, на iki туалетта. То бу манан уже общий коридор. Манан диван турокта, манан телевизор. Онна бу 1-2-3-4-5-6 хетте хоспа. Онта манна уже хостога олаттыр кайда хатылларын бәре, орын оңстан, мебель оңстан. Жана личный тоқтарын көдірбәт едетті. Пространстволар. Маны күрдік отан. Четко еді. Бу имитация бруса, Бұл бәйат тоқпат әме. бәбит тоқты да. Сотай. Дюймовка сотайттан оңыраут. Четко еді. Утепление-то иккенде от утепление болды. Шуматов иккенде эпилька куталды. Да. Ага. Чахин таап болды. Икки ардыгарде. Онда манна эме олаттар. Ол, допустим, Арианден олба постоянно биле ким калбидин кара түнүктен бирете кашты деме. Ханның масына калбидин калбата. Дама комплегінен оңалдығы туалеті көріп күтті қағаны беді. Олдырыр. Халас туалет. Бұл салас та. Ата халас болады. Оны аста бұрығынан олды. Güzel. Нағада олағына карты халас та ұрық қайыпты туалетті. Там тоқ. Ен бракованный брустаттан ен қаян. Ауыры бұлды. Бракованный брустарайын кәлен ұлықтарын әптір ба. Ата инне тоқтат барлы. Үсті и метрлер кәлен ұлықтарын әп кәпсетен. Том уже гаражға тұрауд. Бұл высотата уже хам олақан трактор бұд размерынан уже оңғылды. Погрузчик туар да. Антон тоқ бұд. Офис бұд, он тебе общежитие благоустройства бұрыты бұтыры. Үш кубтақ емкіш бұд. Бұл бит тоқ. Офисқа бұдда бит тоқ. Үй апшаға атығысты. Кровай
доктор дивина емкость искуптагы потом. Обычно тан чахана жедер бистик куптактар ес тутулалар. Ол гаражка кире кадары кычам буд. Бачолахан тоха кракай бат кут кыстында. Примерно тэ өртиере биди искуп. Искуп. Анны гөлбакия. Тон бу общежитие ват болан тон 3 неделя видден хакастылар бала. Материалларга бар ажак бутунна билген. Самый главный хербитер. Акайригер дефицит материалы болар. Онук түгенге билген ок материал бары. Билген онто в наличии бу максимум аватал бол хавланын авточиник. Сроковка ба 115 10 агыста бүгүн трубка. Тахамы мостага, стропилага, холодага тутулur материал. Дюймовка сүзө гонна сүзтәк ба, сүзө туттак пока ба. Оннан тон брустан билген 10 агыста 15 Тохтен тем. Ариддатын биле хим бир бары биле экономиялыр кемнере тиен келләп. Ол ен сүз окуганнак дюймовканы ылан баран, ортотунан тыйран баран 2 таскалатала текка. Оны олана абришокка да туттагыт, налистикка да туттагыт, тугатан өргөл бак болар. Сүз окуганнак катып. На Рус бар. Потом брус был 1 агыста 15 ба. Онда перегородка вот 1 агыста. Онда там была пилке. Апикка басқа. Басқа карантин яктыны. Тори булгара апилканы. Жоннар карантинен баралар. Бу карачилерге сорттугунан там простойду каддак бахарына жек каби. С 1 по 3 ден биле рахсат, де 4 ден туспа болар де. Ол аны кылгаста каддар ванык тиимти остук бахарына терин болар. Там бана Владислав тем ол бара кинолог маска специалист. Отон бем хакалы тылына тахана сорт ден бебе тайбадакпыт. Гост бадыннык. Гост агон 4 агон 16 ден. Ол аны же сортнахын онны брата хурланды. Халура первый третий сорт боллагана үксүн брата бассат. Бияга допустим первый третий лахатна по факту басаке кискудук болот. 3 сорт агаяк болот. 3 сорт доска уже обзолла, ракы самалалак болот. Но на халахана хо. То уже 4 сортен уже токтат буллады. Мен халура бир тут жето тутугарме хаддибытым ратта же. Аны тугу нетемеде. Бу 15 тонна астагынан билген туттар урукуттан тутталар әрәрәтен билген экистан тыныланыр дигән хон әти хон барабат. 15 тонна астагына колбурда сыдыры биле тутан же. Онукка биле хаддита аяк болар тох болар. Онукка сына разницатынан тә оксан тахары. Колбура 100 агыганнагынан бу 2 метр тагыганнак дикада. 2 метр агыганнак жене туттум. Онна 15 тонна астагынан 2 метр агыганнак жене туттум. Онукка кандай? Покажу практически тебиштен болот. Тебиштен тахат. Тебиштен практически тебиштен тахат. Просто эдгирел бен бире. Онна биле имбит брус профилена была, если мы говорим о профилированном брусе. Профилена имби какой-то остается, скажем так, деловой остаток в виде опилок. Оно вон без того на остаха карате кальбаха пикта вара. Ну там разница олох небольшая вон так. Он на тренинг тут вон без того на остался еще один. А то хайдита гаяк с фасадной стороны. Он на тут отгорел, я на чепчики. Яна чепчики болар. Ари чепчики болар оннан тон эргирен албак номран яна чепчики болар диет. Биле где-то минусы, где-то плюсы химбир бар болар. Бан да, валлаhi. Бу холбура он аста хатар де. Профилированный брус. Не сушеный декка, да? Мчага мохтар буллабы. Да, естественной влажности. Естественной влажности. Холбурата мен мана тон көрәчүләргә хаксты кетем де. Бу хайды бар да. Бу билген манны кап. Онтан бу тутан тахаран онтан бу хайды химбир улатар. Каянда маннык турар ден идеянна холбура эппет химбир. Кап хаксты кетте каты бары-барына эттекка. Онтан 15 тонна астак бу туралар де. Холбурата вихеттен көрдөккө. Оны көрөк кара. Вообще бит да хайды тоок монна. Бу яңгырат көрдөк менә. Бу мана көддөкүнү бу хайдылары бу баран эрелле. Баран боллактана өксүн бу же эйнен бараты. Бу хайды тоок тен көрдөр хаты. Чугастан.
Бу 15 таганы онагастак профилированный брустер хаталар. Вообще бидде хадды да огныр гениальныйдар бу. Кере тутук курдук тебе курдук. Бу валлана дама комплектка белемнен хаталар да или Бу дама комплекте белемнене. Монтан дальше же тох болар бу. Производство барат. А то им бит тогда 15-та онагастак это не означает то, что олох фасадны түтүнен таккыбатчын. Просто фасадны түтүет таккат вероятно будан агаяк болуп онагастагы. Антон холура бит уус болаттан истебитим. Кенелет экономика нары кайылла. Влажный доскалалла хап, ханата чепчики оллады. Олан барын икке түттен торсовкатыттан манан бөлән көлелла. Манан тымматын кына. Мас бу именно сиге торсовкатыттан будан түнгенник таккат. Ол таккат түгенигет кене кайдан бара. Оны кайдыбатын жен бу маны бөлән көлелла. Onun beğenmemeye bu Центральная Россия тут компаниялар кетен көндөхөнө даже келейнен брус торсовкатын мандык бөлүлдет. Кистиллет тымматын кана. Күн быта көнөн кастаганы кине кайдан хаалы. Олин эскөтүн хе олох кайдыта хок мас жени багран болакны. Во-первых, эти атлахан баран бу манан быракытын хеп багат разгрузочная күндүк. Он олох дополнительно көмскө хотун бара боллахын уже бу күн улахны көрө элигинен жаатын тутан бара. Улахтан кевияктын хеп или пленкалан. То кине ол доскотонан кафсетади. В большем масштабе, допустим, брус дела почему нет, тоже можно попробовать. Лично мы бэм бу битек тёт домокомплект клиент на гекевсивин ол тугунан. Антон бик клиент хевлеспит ондун боровалан кыры. Бәдер туталларда. Бәлә туталларда. Билген атан нырык тох болду. Жон бар бәдер тутадыр. Тахалар мындырдыра да боллады. Бартын хатылар дей күндү. Тем им бине билген бите хайылдар. Бат бу. Камты этен гедел. Вообще бир ширттен манна калам барангыт. Жегатын атан максимально бартын комунан баран калар гыт ордук боллады. Онто кастайрын маны сүйрө жабак кара жеби күндүк. Допустим, мен эме бе туттажыл. Алох Корея неме Тусп үле да. Не то что үле, расход эме. Расход. Она пократык эксклюзивно буктарын лахпана сиппаны тутук оңран эрет. Аналог деген патемтен на полезную модель астыт. Ага. Он сиппаны пенополистирол и кетинен ол. Ага. Там бия пенополистирол, он на кетинен уже доспе. Оны домокомплект курдук. Вагонка. Вообще четко. Уже более бюджетный вариант, она уже тахатна. Уже белен тоқтақ же болады дады. Эттит да, ола 5 жыл götürüp туттар. Айтты ата. Хана еттим де холурда. Эксклюзивная информация да. Си-панель биле озбыттан ограническанан болан высотата 2 бейнере болады буллады. Озб размерына. А тут уже можно и до 3 метров, до 4 метров, в принципе. До 6 метров можно ограничиться. Четко. То материалы устамис. Оны надер тепчиге на материал надер келбе болу. Беседка там банник тоора туттар булакына мумантан келен ларады. Куба вон тыча. Бу турачы да. Ага. Да? Куба вон тыча. Ну, Бу меда. по длине. Вон тыча. Келен лафа. Четко ебатта. Терясин тут там булах. Беттахай буллай. Профилированный. Пошто ли? Ол эми булнай бите. А то тох буллады биле. Химби талат битеп домокомплекты тепне мага көрөлдө. Хорого биле мас кытытыга деген токтан бар бололду. Дефекттер. Обзол там. Олан эм быхан кайыбыз. Атон көрөгүт кудук. Материал полный. Полный пачкалар бүтүн биретін стягивать дыбыт. Сағалан. Әрге бады батын кана. Хим поштучный мелыктарын. Поштучный мелыктарын хепа. Оны курдук отон Супер Брус компанияга. Келеңет мына экскурсия да курдук дек коюп курдук. Бартын көрөн материал. Аны билген студенттер кете кепсети бар атыра. Келем мына будущее эпикедилер ме же тутачылар.
по деревообработке суфу студенттары кэлэн көрөлдөт. Экскурсиялар барымдатына. Практика yana ахтырса. Практика уже ахар болаттан баамда уже перспектива кэлиэхтээхтэ. Бу онастагына Түттэ. кеттә олар бое. Тын стропилага тукка бишне. Мустага 15-тә. Моны Сороковка касарага бар. Онаста 15-тә. Билим вон аста вон бистэ. Вон иштах кэлэн бахараз үтэ албыты. 13-тә бит албыты да. 13-тә тукка олар. Интересно. Бәтэ аяқта кэлбил. Тахамы ток онаста бит алачы. Атым билим вон аста олен баа касаф болга. Дюймовка. Эме 15-тә кэлэн баран битэ алла. 13-тә кэлэн баран битэ. Конкретно первый сортинг көпчү бар боллар. Онукта да аяқта. Аяктар. Ну, онука жүнжөна, как правило, улагандык скысыны жон. Да. Тохол барата онну көжүр кигеллана хадакана. Талам берат. Антон, можем предложить сортировка деревьев. Оно уже были отборный первый сортинг, она тоже атын будет. Ну, конечно, индивидуально со всеми клиентами или лягаты кемеряло. Без мутуков тем баран. Мутуга ох мастер качуаты лади. Там бихине мутукче кадала маспыт хин мутуктара гаяга. Да. Тогож эти иркутской маха болан биле. Улахан бестен оңраллаба. Бит бестен хаста бруста кат буллады. Оле мутуга гаяк деген. Ну прям без мутуков гаяк спа. Чаттан көртүгө тейт када бир бус терилде. Ашык байтын офис туттардылар. Онтон бу офистерде бихе ремиттерге, ранды бихе туттардылар ме кинлерге улахан күстә бакта булын жердебен бейдерилде атында. Онда төрдүктен үддүк сетихлери барыбын. Супер бустелде. Бу аяк сыл егер дикада. Та аяк көрөнгө аяк сыл егер болуп атагытын кинлер урукуттан эме билен толтанда чагайпакка толлуакка ләдәртем лирәтү маннык аттан дуралар буллар. Онтон тоспеди маруни тибер. Тан сака сатавата сох дикада. Сака сатавата хох олераттан ким береллә хуннан бәдереллә хунна багасана Аллах киятын уманны курдук сетие септеминатон хади хумаро. Анан токтанда чагайман бәдереллә болуп онна Чеген чемдик хаджет ен хади хумаро.